Kardom karbiang longra don phasame la se pinili tum ka chethan bonje lake tum Meghalaya puthak Khasi Student Union atum ka protest a hearing tang labdo sada puthak tum chethan bon lang kupyo pose protest tum upload tang te MSI PFI scheme hadak se taminon ni tum karbiang long anglong sonak taxi hadak ta ICS scheme ge wando labang so puthak salang le tum penan che song lo la se kupia the se ka che song bon mai le tum ang ton pen le tum chethan bon ne. Members of the Khasi Students Union took out a protest march on March 11 against the Meghalaya government's proposal to amend the Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act 2024 or MSIPF and introduce railways in the Khasi and Jaintia Hills region. We have sent a clear message to the government that this act is draconian, it is anti-tribal. La samut pialam ke umpen dai tum je than lo pia puthak lo ma te MSI PFI scheme ma puthak la bang so project puthak salang tu ma protest se kopia phanu ma upload tang te la ka meaning la puson hello Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation se la bang so investment ke kopilo ma bang te alang tum hadak Meghalaya der long baching thur je phan ase isi transport and communications railway ke ponji pola ma puthak sala dak dolo lawan loblo tang te isi development lo la pena sona development do po chingthur po lamben sadak wan lo la pen ke penangan sakuri sitami do po sakuri sami longdun po lokela tum sitami polamen sadak sami la bang so a project pon lo setami hala dak Khasi Student Union atum bangkelang tum chedon dun desi alang le tum bangke protest lo penangan airset prung set lo la pen hada CM samyang tum phan ka chingwai phan sami phapon tang lo la se alang litum kupipi lo ma objection ke upload tang te litum chethan pon lo nang objection bang ke lahan lo je isi ke lahai nang ke semar ke nitum local atum han alewe pusepu kupi polo upload tang te lake influx bu mane bahera pe na tuma phan akhai ka pre ka tuman ke pawang ya tuwar ke thoson no pusepu la se la ke la tuma phan long la jong si so project jong si aphan jong si long le pidal upload tang te lake litum ke tuwar ke tholo ipianat pen tuwar ka che tholo puselang litum ben pupon Hasalang litum ben pupon lo lake la bangso project lake anti tribal mate draconian pusialang tumpulo lake anti tribal lo pusialang tumpulo lake anti tribal mane tribal saso tum han kapana hok ja phan pusipu non nir tum lang namlo bote palang tum examples tami ken pondo kupiloma bangte Dimapur Nagaland langam tha pusipu hala dak sitame non ke hala dak local tum han mate banga khai ka prek khai tum se outnumbered that halang tum se population ong munak pusialang tum ben pulo setami ni tum ke la puson ke chedon nun de pusialang tum ben student union tum ben se protest pon lo la penalang litum ki pupon mangela hen lo je a tribal without land is as good as dead pusialang tum ben pupon lo je tribal puoi phil setami along le yong se avelo lo tang te itum ke thilo la son thak thak lo pusialang tum pu a tribal without land is as good as dead ase tu malong le yong se chipang butang lo tang de tum tribal bu chiputa le velo athe tum ke ki thiat teng ki chitang teng lo pusialang tum pen pupon la si ni tum ke la haya project aphan ke long le pipon pe pusepu ahok lo ison sonia ke joy do tahai meni pusialang tum men pupon lo hormuwan ilong tahai meni munit atum ke dam ke bang war sai mi tahai meni setame hala malom so ke joy pen aphan ke itum ove khai ke sung ke chak hala tongi mi ma pusialang tum pu ove tu ma ke sung bang ke chak nang pu lom so akereng me phan ke litum khai che pasung nang ni pusialang le tum pen pupon no la sialang le tum pen pupon lo je ahok lo pinyar ni tum phan ason development investment alam pen sakuri alam me to nang bai pik lo pusipu sakuri nang pipo nang tum local tum son long dun po punang bai pik hangyang lo setame la haya ke bai long yong si tum che donun te lo plodang te mo phi ke li tum chichini boke sung pusalang numbe pupon mane tum bahan genang bai po mo sakuri long dun chita hai mene long dun ji setame tum local tum ge aso hemkar kok litrena sapha lahai si tum han genang pipo ake theke ha khelo pen chewan po hala bang khai phansi pangni po ituma bangke asa kol ke manun po selang litum ben pupon la se litum phan la sakuri alam ben lok ma lan tangka nang pipo lahai long dun po pupen lok litum kroi dun nang ne po selang litum ka protest ahir du cholo airset prung set lo la bang so joine sakuri mek tangka mek pen a joine ke ituma khai owe generation ke bang ya owe tum han itum pasung nang ne po selang litum pen a jok penan protest pon no la se hala dak general secretary
KSU General Secretary pe na jok sami pu pono la sili tum along le yong sa velo bang te tum ke ki chitang lo bosipu la sili tum la haya phan lok la haya project phan lok eli tum ke la ke long le pinang ne la ke itum pha itum I phi pen towar ka che tholo bang khai hana pa luje phan bosipu itum tribal atum han ka che pavir je phan lo la ke poselang le tum me na jok pu pono tribal atum phan bang nang arlo lo penang ke teng kheng lo la ke poselang li pen pu pono la pose tum ke pi ponang ne bosipu thik la poson dak thak sinon ili tum lang nam lo bang te Central Government ke asona sona project one piglo la pena sona scheme one piglo la hainai bi pu setami hat dak sakuri long nun po sinang chagi sami tumhan ke aso hemkar kok tang hol hai se tumhan pipon po setami ake theke thian ke bang siwan po alam setami ahok la ili tum mathadam pami lo tang te piniar ni sami tum chelang nam lo bang te tum ke la ke ili tum si chini lo ili tum kar bi tum setami de la se penang nalam ni li arjudun long je list ki people ठीक ला पसंद ठाक से होला डाक से तमे मेघालय लोंग समी नॉन लांग तुम प्रोटेसर है तमे लिस्ट आलम में लांग तुम समी प्रोटेसर है जे लांग तुम 60 इयर्स अपन लान अपन लिस्ट पी पो ला से ला के लोंग ले क्या हम फुके तुम लो से तमे तुम के लिस्ट पी चोजी पो से हाला डाक से तमे ला हाय लाम से क्लांग लो ला पेन ला बांग सोलाम पे नालांग तुम पेनांग अन स्ट्रांग ओपोजन जे पीपल मा अपलो थांगते लिस्ट ले पी पो वय फिर से तमे along lagi tum pitang lo ke peselang tu men pulo lapen ke tum labang so agreement ningkan troke ba fan playing politik ke la ke labang so long leke alang li tum lo ahem phu ke tum kalilo peselang li tum ben pupon ahok lo te ma kagos along le kagos ke tum chi odong bo setame labang so long leke itum agreement abang che tok tang lo lo tang te la playing politik ke la ke tum ke chirai long le lo posipu lapen ke labang so hor mu ke jongsi ningkan troke ningkan pharo phan pulo tang te itum ke mo phi ke phatum han ki sung si ke pek te kang cholo pose alang tum men pupon thik la poson dak thang ni liar judun long penan hedi penang na tum ka che than jai ar judun long penang tum ke la poson list ki pi pupo ningkan pharo phan list pi dat pupo tum stame do la poson se tame ar judun long pajai bang che than ase ningkan pharo phan jong se tum list pi del opong te lage owe si phan se lage list pi del tang te la bang so list ki pi ke la ke along le pi dat teng lo lage people of lo tang te along le kagos apata che odong chot po list kagos ke bang lo se do ko pol ana phan agreement pupo abang se cherai ver polang tum tang te tik ya tenyo jola bang solam se tame dokok la selang le tum bang ke la bang solam men se tame pinangan protest a hearing tangra lalo thik la posan thak se non tum kar biang long sami non la bang solam men jok se pinangan chi li sailo list pen patai sivet polam se tame asi lang nam lo tang te hok lo tema hala list ki pia bang ke pata bang ke li long se doi che odongi same hok pet ke agreement long se tok lo bang te ningkan ko anma labang solis ningkan plikep phokep athe ningkan isi niat phana lo project lo tang te lake ningkan pharo phanda theklo la lo tang te lake generation isi la bang solong leke pusde etum ke lake alam se kar biang long along le puchot po athe lake bang si claim I bom pucherai ver po lang nam lo tang te same hok lo tema list abang ke lake long le ownership bang ave e alang tum choyorun e sa pata bang alang tum choyor un lapen alang le tum si ahem phulo puchi puthip un lalo se do ala so hormu bang hedi tum lang nam lo bang te net pen la se pinini li lan se che than bon chot po kardom